Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theogene Kwizera, nizere ko mwagize icyumweru cyiza. Ni za ndani ziri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu tuvugana ni ku munsi wo ku cyumweru, za ndani ziri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport ndetse na ikipe ya APR. Izo za ndani nizo tugiye kuba twaganirira hamwe. Ni umukinnyi wa ikipe ya APR wahoze akinira ekipe ya Rayon Sport nk'uko mugenda mumureba kabisa. Uyu mukinnyi bamwita Mugisha Gilbert. Uyu Mugisha Gilbert rwose niwe uri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport ku buryo bukomeye. Ni mu gihe ejo ku munsi washije ekipe ya APR yari imaze kuba yatsindwa na ikipe ya Etincelle ibitego 2-1. Uyu mukinnyi yagiye ku rubuga rwe rwa TikTok na Instagram yandikaho ko rwose mu ikipe ya APR agiye kuba yahasezerera cyangwa se agiye kuba yahareka agashaka ikipe izamurira urundi rwego, akaba yabasha kuba yazabona umwanya mu ikipe y'igihugu Amavubi. Muri ayo makipe hari kuvugwamo ikipe ya Polisi, ikipe ya Rayon Sport ndetse na ikipe ya AS Kigali, ariko amahirwe menshi nuko ikipe ya Rayon Sport yazamwegukana kuko yari yabanjije no kuba yamucaho ikamuganiriza imubwira ko rwose agomba kuba yagaruka mu ikipe ya Rayon Sport, rwose nta kibazo gihari yagaruka mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu Mugisha Gilbert rwose bamwe mu bakunzi ba ikipe ya APR rwose baramubuwinga ku buryo bukomeye nko ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo yageze mu rubuga rw'amahina, byari guha amahirwe ekipe ya APR yuko yatsinda igitego, aho kugira ngo agarure muri box abasore nk'aba Sheikh Djibril Watara ndetse n'abandi basore bagiye batandukanye bari bamaze kuba bakinjiramo mu rubuga rw'amahina, dore ko n'abakinnyi ba Etincelle bari bahari benshi cyane. Uyu musore aho kugira ngo agarure muri box batsinde awuta hanze kure baramubuwinga ku buryo bukomeye. Biravugwa ko hari n'abandi bakinnyi mu ikipe ya APR bamaze kuvuga ko batagomba kuba basinyira ikipe ya APR, bazashaka izindi kipe bakinira, dore ko ikipe ya APR ibashyira ku gitutu giteye ubwoba, bigatuma na ikipe ibaremerera ku rwego rukomeye cyane. Harimo abasore bagiye batandukanye nk'aba Bugingo Hakimu ndetse n'abasore nk'aba rwose nka Dauda Yusufu, nawe yamaze kuvuga ko agomba kuba yashaka indi kipe mu Rwanda ndetse no hanze. Ndagushimiye wowe wabashije kuba wakandika igitekerezo cyawe, nizere ko n'abandi mukanda mwandika ibitekerezo k'uyu mukinnyi Mugisha Gilbert mu ikipe ya Rayon Sport.